Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. Friends, signing. Thank you for love and support. I appreciate you. All time on a simple season 8. Sebesifakile sinabantu baka-Showmax season 8 ukhona ku-Showmax sekunjalo sesiyaxoxa ukhona wangibuza ukuthi bafika nini ku-Showmax nami angazi ngisengithi ngiyavula hawu mangibheka uShowmax usebenza ngale yandlela yakudala eMzansi Magic phezulu eMzansi Magic uthando nesimbo bebuya ngoSeptember okuhleke September whatever okuhleke uShowmax ufaka onke ama-episode angithi phela sebeyaphinda thina ke kombe kuthiwani laba beza ngemuva thina ehlezi silate sibamba la kuShowmax episode 10 we guys ngicela ukuthi nibukeni laba bakhumbulayo uthanda nesithembu o laba bayithandayo show ukuze sizoxoxa episode 1 ekuqaleni umseleka ngithi uyohlangana nosisi wengubo green ngoba sathi nje ukuze siprove ukuthi udade uye lo esivala ngayo ku season 7 fanele makuvulwa bevule ngayo ingubo ngoba sagcina sibona amabele sabona isicathulo sabona ingubo sasikoda ma ufika season 8 abaqhubeke kule episode ukuze sibone ukuthi uye ngempela uyena igama uSamgel Siwe wakwakhwela osewumseleko manje yazini yazoba mnandi ukuthi lo season 8 suqale kahle subuke because season 9 uza ngoJanuary lo season 8 uzoba mnandi ukuthi sibuke ngendlela ukuthi asikaze sesibuke mawukuhlula ke lokho uzovela uhambe phambili ufane nala yabo umuntu othi nibuka imovie yena ekutshengisa ukuthi useyayazi useyakutshela ukuthi ubani uzodutshulwa ungayenzi leyo nto sizoxoxa la uyafika ke usiswengubo green uyasho kumseleki ukuthi ke ungamlindisi umkhwenyana waye ufike late uyakhuluma kusisi umseleki uyamtshela ukuthi no kuzoba nezinkinga mase kuba khona inkinga mina ungangifaki okokuqala nje fanele wazi ukuthi umncane kumacele umhloniphe ezunkosikazi walapha eMzumbe phino futhi uma ukhuluma nomacele ungakhulumi ngendlela yokuthi ni share husband fanele uyibambe leyo nto ukuthi i-age gap ithe xaxa hayibo aphinde wathi kumseleko kumakhwela lapha egcini eMzumbe nje kungenzeka bengakuthandisisi siqale ngamakhosikazi kuzokwenzeka ukuthi sawubona bekubuke phansi beyoqeda phezulu kodwa fanele wenze njani fanele ube strong kazi ilula yini leyo nto we guys sengiyayibuza nje ilula yini leyo nto ukuthi uvela ubone ukuthi ubani akangithandi kodwa uzobhekana naye insuku eziningi ngingasho ukuthi every day and mhlawumbe uzozama yabo ngoba phela umuntu mawusubonile ukuthi akangithandisisi iyayibe khona lento ukuthi nawe ufise kuya ngokuthi unjani ufise ukuthi uyilungise lapho ulungise into engadingi ukulungiswa ufise phela ukuthi yabo mangimbingelela njalo uzobona ukuthi ngiright mangizama umxoxisa uzongibona ukuthi ngumuntu oright asidluleke lapho so umseleko eMzumbe uma ebingelela bengavumi akojwayela ngoba uye osukeleni ubaba omdala wathi uzoba husband wakhe uzoshada naye so njengoba etheni uvuma isembu siza nayo yonke lento izingane zakamseleko wathi ezinye izingane zicishe zilingane naye kodwa ke izingane zalapha eMzumbe zitshele ukuthi mase kufikile ofikile kwathiwa lo uma wenu ngisho ngathi ulingana nabo sekufanele beyibambe lapho nenhlonipho ke ihambe lapho ukuthi loya uma akusiye untanga wethu sizoqhubeka ke sixoxe uthi uma khwela ke yena ready for anything i-challenge nje into ayithatha ayiphose ngale ngoba ama-challenges azoba khona ngeke kuze kube smooth futhi ke uma kudinga ukuthi akhulume uzokhuluma uthi uma khwela umseleko ngeke emlekelele uthi umseleko cho ngiyakwazi ukumlekelela ngobani
ngoba kufika yena emusha amakhosikazi lawa khona already azobe egadile ukuthi yini ayenzayo different, so akakwazi ukuthi uzomkhulumela uthi ngisho engakhala uyomtshela nje ukuthi akakhale athule ngoba isithembu lesi. We guys, ngoba sengifike ku-episode 10 kulaba abakhumbulayo, yazi into engiyinake kulama-episode engiwabukayo, uMsele kuwajikela onke lamakhosikazi. Ufika uMacele emncome mase phinde ekhulume enye into e-wrong. Ufike encome uMayeni aphinde futhi ekhuluma into e-wrong. Encome uMakhumalo uyabajikela. Ubajikela kuyiphinto, ubajikela uma kwenzeka isimo esingasavuni iside lakhe. Kukhona nje la athi khona abantu besifazane bayathanda ukuthi bebambelele kwinto obathembise yona. Kanti kufanele bethembe bani? Yazi ngifisa ngathi lo season 8 sithi siwubuka noma khwele bewubuka ngoba ngifuna ukumbona ukuthi ngo season 9 kuye kuzobe kwenzakalani, yini le azoyisho uMsele kuma seyayiphika. Uthi uMsele kwenye episode, ngicabanga ukuthi episode 9, abantu besifazane bayathanda ukuthi babambelele kulento obathembise yona. Okusho ukuthi uma yena isithembiso engasasigcinanga akudlulwe lapho, akungabambelelwa kuleyo nto. Kodwa amakhosikazi afanayo fanele aphinde athembe yena ngoba uyena husband, uyena myeni. Kodwa usho kanje ku-TV show uthi bayabambelela entweni abathi ngaxolisa, bayabambelela entweni abathenjiswe yona. Basuke bethenjiswe ubani? Umyeni wabo. Why kufanele beyithembe leyo nto? Ngoba bayamthemba umyeni. Uma umyeni engasasigcini isithembiso, wayengaqali ngokucela uxolo ngokuzehlisa. Kodwa unalokho uyaphakama ethi bathanda ukubambelela kuyisithembiso yena angasasigcinanga. Ngoba engasasigcinanga isithembiso kusho ukuthi ababe right kudlulwe. Ngiyanikhela-ke phezulu ngoba ngicabanga ukuthi sizoxoxa size sifike ku-episode 10 ngoba sengifike ku-episode 10. Okamanje le video ngiyenzela ukuthi nginimemezele ukuthi uThando Nesithembu season 8 bafikile ku-Showmax, nasi sesikhona. Into engizoyenza futhi ngizothi ngibuka uThando Nesithembu, ngibuka izingane zesithembu ze ngixoxe ngakho kokubili ngiqede ngidlulele phambili. Kodwa ukukhathala enginakho, wow. Ngiyabonga ke guys ngesupport, ngiyabonga kakhulu. Bye.